Dr. Donwa Detwelson Lapang bela penyesok ladi sekam san pertaya Snem kat kendai spa nyopuar berbela job kumu MLA banikong dan nongpo konsuensi Snem kat kendai spa nyopuar hi bad bancong thaj no Snem arja kat pra ula Khlad no nak ni kesla pertaya kamiet jong kat atrik nai luar arja rap sana Bethany Hospital. Dr. Didi Lapang di way ni ginong yalam seng-seng pertaya bela syong bun Sien nak syuki kumu menteri rang ba Jylla nak benta santeli Snem kentup Snem kat kendai spa kendai puar arajar lai arajar nyau arajar pra bat arajar kendai bat balabat ru kumu menteri ke Jylla Snem kat kendai spa nyau pulai kumu kabinet minister Snem kat kendai spa nyau kendai nak politics ula syong thaj kumu advisor jang sarkar MDA tu pada kashti balapha menteri rang ba ke Jylla konrot ki sangma Dr. Didi Lapang ula ong la ke jing sngo ba cheliu jong jing perkhat bat ke jing sngo pen bana ba ula syong thaj no nak kam advisor jong sarkar Meghalaya. Yo Dr. Didi Lapang lakha ka Shillong Nongjiri Boy District Expo tarik uyayong kat kendai spa le pulai ula long ukon prangsni jong ilet ba don wawar bat ilet kong Elisabon Lapang la pendep iki jumpli primary ka Shillong Nongjiri bat umrai bat pendep ika matric na Maukhar Christian High School Shillong bat ika graduate na St. Anthony's College Shillong. Dr. Didi Lapang ula tredu kumunong hikai bat kumunong thokot haka UDA jong ka Assam Civil Secretariat kumba khalai Snem bat kumu sub inspector jong ki school kumba shpo Snem. Dr. Lapang ula syong kurim bat ikong Amethyst Linda Jones bela house Snem kat kendai spa Santupra. Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.